Pozdrav svima, nadam se da me dobro čujete. Dobrodošli u moj prvi bike vlog. Se zove ovaj klip. Želim da iskoristim da najavim da od sutra, znači od srede, krećem sa pisanjem scenarija za jedan dokumentarno-marketinški video. Vidjet ćete o čemu se radi. Pošto mi je mašina u zagradi, kompjuter, stigla sa servisa, unapređena za SSD sa instaliranim Photoshopom i ostalim stvarima. Tako da bit ću i produktivan, a i nadam se da ću i gaming, kako se zove, moći da odradim za vas. Šta još mogu da vam kažem, drugari? Očekujte sada od mene da ću biti malo aktivniji na YouTube-u, jer stvarno želim da svoj kanal makar do kraja godine sa 240, dobro se sjećam, pretplatnika da dignem na 250, a ako stignem do 300 još bolje. Tako da puknite to zvonce. Još jedna informacija, uskoro ću da krenem u pregovore sa jednim mojim drugarem za letnju šemu na mom YouTube kanalu i nadam se da će bazen u Kosjeriću postati sponzor i epicentar svih dešavanja u narednom periodu, jer mi je cilj, pored toga što ću snimati sadržaj za moj kanal, da uradim još neke sadržaje za sam bazen, jer mi bazen u prethodnom vremenu i od ove godine i u narednih 8 godina drži školski drugar, tako da ostanite tu, pratite kanal da bi znali o čemu se radi. Toliko, drugari, od mene. Do sljedećeg videa. Pozdrav, pretplatite se na kanal, opalite zvono i komentaršite, šerujte sve ono što mislite da vam treba. Pozdrav.